The rest bafowethu rest. Yini kodwa ungithusi yini kungithusi Khamba kahle ngakithi hayi khamba kahle noma ngine trauma kanjani bafu kwenze njani ayi libukusile ngami i-yellow bone lapha ezansi last week kwenzani bengihamba nalokho okunentshebe lokho kwafika la ezubuso la kwangithatha kwasuke ngifaka einganeni ayi angiphendukanga inhlekisa lapha izanazo bafu mubuka nje mina ngingaba nentombi yini wakhala kangaka manje ayi bafu nawe ngathi khona inkinga ekhona kuwena bafu ngathi khona ungahambi kahle bafu inkinga yani ngoba wena sakhula nawe umubi la ugijima wakhula wahluba wa right yini inkinga ayi ntwana sakhula nawe phawona konakala lapha ngoba is not like umumbi uugly phela wena oh shit hayi kungcono kona ke sithi ngi-ugly hayi uma suthi ngumubi ayi ntwana ngisafishile number 5 ngokubheka ubheka imake ayikho lo inyanga mhlawumbe oyaziyo engangizama ngomuthi weintombi khohle umuthi weintombi ntwana wona qhubeka nje ulokhu uzama nje qhubeka ube mumbi nje uzoyithola intombi ekufanele hayi kulungile bafa uphuthume ngala number 5 hayi shosho ba correct somele ngiwuthole lo muthi lo ngeke iphumelela cover ithongo lami lakhuluma ithongo lami awurazo awe kamanje mshanami subuyela sikani angizengibuyile manje sini bam ngikushisa imalume ngakhohlwa ukutshela sini kunabanye nje abafisi ababili yila abafisi ahlangana nabo ngalanda sabu ngiyidlulela nje malume sini ngabo vele kwavuka baqhuma iduqa ngiyangazi ngiyabasalusa baqhuma iduqa khona lapha oba laba ungangichazela bona nje ngabachaza kanjani laba bafethu yiloko kude nje lokho kumnyamanyana naloko kunentshebe yabo lokho ngiyababona nje labafana laba sebafuna kube inkinga nje lana vele endaweni abafana bangishaka buhlungu ngidlulela hayi asini mshanami khululeka ngizoyisotha indaba yabo azini ovele uhambe uyoshintsha ngizoyilungisa indaba yabo khululeka kahle mina ngifikelwa yidlozi lami inkinga zami enginazo mina fane ngapha ngisaphili hlupheka kangaka noma ngikuphi ngisandaze kuseni esalani azi kwavele kwayicacela iwona lento dentshebe lena sini ngawe vele mfethu ngiyezwa intwana yami lana kade ngikhalela ithi kunento dentshebe umfana nekhanda elikhulu angazi sithini nidaleni intwana yami vele mfethu akumina phela nisinisha ngempama akumina njena uphi-ke phela ukubo mina ngezinjani akumina imaki yaziniki wona ntshebe ngoba ngamanje ngiyakubona ngathi usushawe egoba abantu vele ngoba ususuka mthazobe susuka mthazo bethi nekhanda elikhulu mina ngizodila naye wena into ekuzomele uyithole iyodwa kuphela into engisethe nga manje vele into ngamsuka ihamba ngalo bamba wona bamba kuphela hayi bani hlathi ngifonela umngane hello awuphuthume lapha la nginezishubile zinothu ngiyakutshela phuthuma washa amabhodwana shiya phansi leyo umakho uzobuya abona indaba kanti neni umsebenzi wakhe shesha
Umxoxele. Funa umxoxele. Hey, ayiwe mngani. Koze uyikhole phela into engiyibonile. Kwenzakaleni oh? Ngafisa ukwazi. Enze njani chaza phela. Hey wena ngibona intebe yakho. Manje phoma ungabona ukuthi beyami wena ungena la. Imakhombisi ungaze ungibuze nje. Imakhombisi. Ke wena uzoyimuqina namhlanje. Nje. Thatha la. Hey bo, kanjani ke manje? Phela nisinisha ngepha. Akithi abonale siyoyela sakho. Ngeke nje ungazuma izinto zami nesiyo ungangenzike nje njalo ngeke ayibo. Inike nje ngoba ayibambe njengebhluk. Alela sisi, ungabizi nje izinto zami nesiyo wena oqala ngakuzamela indoda. Wamelisa ubala abantu wabukisa ngayo wamenza. Akumele ngenze njani? Akumele ngenze njani? Kumele wenze njani? Angizowenza njani le nto mina emnyama phishili lo. Hey, ayintombazane. Nawe kodwa nje awuzama uthengela. Oh shit! Ibo wena wayisaka njalo wesho indoda yami manje ayi futhi sengibongile sungahamba. Ngikufonele nje futhi lo. Lalela la. Ukubona kusasa uyangithi sengithini kwena? Nje.